khona eCathedral yethu All Saints leSembabane phela Siswatini Diocese yaseSwaziland. Sibonga ngedini losinikele ithuba bazalwane ukuthi besingahlanganyela ndawonye kulena nkonzo siqhubeke simkhonde uNkulunkulu noma singekho esontweni sisethenzaweni lethu letihlukahlukene nala sikhona khona siyaqhubeka siyamthumisa siyambonga siyaphakamisa uNkulunkulu ngoba sinayo uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Namhlanje bazalwane isonto lesithathu kulenti njengoba lenti ngemashumi amabili kuyo iminyaka yendlovu lenkulu eminyakeni makhulu enkulungwane nemashumi amabili nakubili. Imfundo namhla bathathekayo itholakala ekhasini lemashumi amabili nemfica kwencwadi yemfundo yaminyaka ngeminyaka bese lencwadi yenkonzo itholakala ekhasini lelikhulu namashumi asithupha nesiphohlongo. Siyethemba ukuthi bazalwane bayakubona ukuthi bahlanganyele kanye nathi sisakhona simdumisa uNkulunkulu. Imfundo lethu namhla bazalwane ngalo hlobo sekuqala siphuma ku-Isaiah safuze emashumi amahlanu nesihlanu. Siqala ngemfundo esahlukaneni sekuqala siyofika esahlukaneni semfica. Ingubo bazalwane ingubo nemashumi asithupha nesithathu siqala ukufunda esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni sesiphohlongo. Lesibili-ke isifundo sesibili sitholakala kwaseKorinte isahluko sekuqala tholakala kwaseKorinte bekuqala sahluko selishumi siqala ukufunda esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni selishumi nakuthathu. Bese-ke livangeli bathathekayo livangeli ngelathi sakwalokhalo mgcwele sahluko selishumi nakuthathu siyaqala ukufunda esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni semfica. Ingoma-ke bazalwane liyawandulela livangeli ingoma yesithathu lethi sinelidolobha leliqinile noma leliphakeme. Sinelidolobha leliqinile noma leliphakeme. We have a strong city. Inkonzo yethu-ke bazalwane namuhla siyethulelwa umfundisi Sigudla Cebo, umfundisi Dumisani Mabuza kanye-ke naBabe Cyprian Dlamini. Siyethemba-ke bazalwane ukuthi sisanethulela le nkonzo litawuyithokotela kakhulu sihlanganyele ndawonye simkhonde uNkulunkulu. Siyacela ukuthi nani lapha emakhaya la sihlabela khona nihlabele la siphuma khona nivume ukuthi into yokufa mnanzi bayo le nkonzo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sitawuqhubeka-ke siqala inkonzo yethu ekhasini lelikhulu nakune khasi 1. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi, asithandaze. Nkulunkulu Somandla, imfihlo lonke livulekile kuwe, imfiso lonke tatuwa muwe, kodwa lutho olufihlelo wena. Ngesacabange imfihlo yethu, ngephephela kodwa moya wakho omngcwele, ukuthi sikuthanze ngakuphelele, sikudumise ngokufanele igama lakho elingcwele. Hayi Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Osisi hawukele Kristu si hawukele Osisi Lalelani imithetho uNkulunkulu layinikete abantu bakhe, niyigcine enhliziyweni zenu. Mineni Nkosi uNkulunkulu wakho, ungabi nalabanye onkulunkulu ngaphandle kwakho. Amen. Nkosi sihawukele. Ungadedeli lutho lube sithombe ulikhonde. Amen. Nkosi sihawukele. Ungaliphathi ngelide igama leNkosi uNkulunkulu wakho. Amen. Nkosi sihawukele. Khumbula usuku lweNkosi uligcine lube ngcwele. Nemalanga lasithupha ekwenda umsebenzi wakho. Amen. Nkosi sihawukele.
Hlonipha uyihlo nenyoko. Amen. Nkosi sihawukele. Ungabulali. Amen. Nkosi sihawukele. Ungaphini. Amen. Nkosi sihawukele. Ungembi. Amen. Nkosi sihawukele. Ungafakazi nemanga. Amen. Nkosi sihawukele. Ungabi nemona ekwalabayo. Amen. Nkosi sihawukele. Asivume intondo tethu siqinisele ngalokuqinisekile ukuthi nemithetho yaNkulunkulu siphile ngothando nangokuthula nabo bonke bakhe. Baba wethu losezulwini siyatithoba siyabonga ukuthi sisondele kuwe ulithanda lethu sosile kucabangana ukhulumana kwenda nangakwenje ufanele sikwende ngenza indoda zakho uKristu sethu senzele konke lesekwenzile sesenze khona ngokukhapha ukushaniswe ngegama lakho. Somandla lothathelela bonke amaphepha ngeqiniso akasihawukele asithathelele intono tethu asikhulule kodwa asibise asiqinisekile bonke asigcine nasempilweni kunini nanini naye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sitawusho kanye kanye umthandazo wanamuhla esitawuthola ngekhathi kuma-pew sheets ethu na semaphepheni esiwatholile alo imithandazo yanamuhla. Umthandazo wanamuhla sitawuthola khona kuma-pew sheets ethu nakiwo amaphepha esiwatholile nakinto incwadi imfundo yanamuhla. Siyathandaza. uNkulunkulu wemlungalo ungapheli kusukela endulo solo ubheketele ekuzuzeni abantu bakho njalo uma balahleka. Yenza futhi uvuselele isipho sensinziso kude sithele izithelo tekuphenduka ngaJesu Kristu umsindisi wethu. Ila aphinze abuse nawe namalondwele uNkulunkulu munye nyalo naphakade. Amen. Dawuhlala phasi abazalwane sitawuthola imfundo lethu dana. Kristu inkosi. Ngiyabusa. Isifundo sethu sekucala sitholakala encwadzini ya-Isaya sehluko se-55 sifunza kusukela evesini lekucala siye kulemfica. Wotani nonke nine lenomile, wotani emantini, nani nine lenide imali, sonzelani nithenge nidle. Wotani nithenge luwayini nelubisi ngaphandle kwemali nangaphandle kwetindleko. Niyitithelani imali kuloko lokungesiso sinkwa? Niyisebentelani into lengenelisi? Lalelani kimi, nidle loko lokulungile, nemphefumulo wenu uyawujabula ngekudla lokumnanzi kakhulu. Bekani indlebe ninte kimi, vanini kuze imphefumulo yenu ite kuphila. Ndawenda sivumelwano saphakadze nani, iniphe tibusiso lengatetsembisa Davide. Buka la,
Ngimbeke waba ngufakazi etiveni. Yebo, umholi wendvuna yetive. Impela nawe uyawubita tive longatati netive letingakwati tiyawusheshisa tite kuwe ngenxa yasimakadze Nkulunkulu wakho longcwele waka-Israyeli ngobe yena ukuphe bukhosi. Funani simakadze asenetfolakala, mbiteni asesedude. Lo mubi akayiyekele indlela yakhe lembi, nalokhohlakele akayekele imicabango yakhe lemibi. Akaphendvuke abuyele kusimakadze, uyawuba nemusa kuye. Akabuyele kusimakadze wethu ngobe uyawumthethelela nenkululeko. Ngobe imicabango yami ayisiyo imicabango yenu, netindlela tenu akusito tindlela tami, kusho simakadze. Njengobe emazulu aphakeme kunemhlaba, kanjalo netindlela tami tiphakeme kunetenu, nemicabango yami iphakeme kuneyenu. Livi enkosi le. Akabonge Inqubo yesihlelo bazalwane inqubo yamashumi kasithupha nakuthatu itholakala ku-page 658 encwadzini yethandazo. Nkulunkulu wena uNkulunkulu wami ngifuna wena. umphefumulo wami womele wena, umtimba wami ulambele wena, emveni lomile naleliqhakathekile live lelide emandla. Ngikubonile wena endzaweni yakho lengcwele, ngawabona emandla akho nebukhosi bakho. Ngobe umusa wakho ungcono kakhulu kunekuphila. Umlomo wami uyakudumisa. Ngakho-ke ngiyakubonga yingci nangisaphila, ngiyakuphakamisa tandatawi ngikhuleke kuwe. Umphefumulo wami uyakwesuthiswa kube ngathi ngidle emanoni nemkanja, nemlomo wami ukudumise ngejabulo. Nangilele ngiyakukhumbula, nangiqhashile usuku ngizidla ngawe. Ngobe wena ubelusito lwami, ngakho-ke ngiyakuhlabela ngenjabulo emthunini wemaphiko akho. Awudunyiswe yesele mbodzana, nabuya nogcwele, njengoba butshale butshaleni, usinjalo nanyalo, uya kuba njalo, ude kube nini nanini. Amen. Siqale sitawulalela isifundo sesibili. Sifundo lesibili lesiphuma eTestamenteni lelisha sibhalwe encwadzini yekuqala leya kubaseKorinte isahluko selishumi. Siyawuqala kufundza esahlukaneni sekuqala. Ncwadzi ekuqala yakubaseKorinte isahluko selishumi, siqala kufundza esahlukaneni sekuqala. Tsandza kutsi nati bazalwane bami kutsi kwentekani kubokhokho bethu. Bonke babe ngaphasi kwelifu, futhi bonke balowela lwandle. Bonke babhajadiswa kuMosi efini naselwandle. Bonke badla kudla kunye kwaMosi, bonke banatha sinatho sinye saMosi. Nangabe banatha edwaleni lamoya lalinguKristu. Ngobe banatha edwaleni lamoya lelabalandzele, yebo lelo dwala lalinguKristu. Noma kunjalo linyenti labo alimjabulisanga uNkulunkulu, ngako labhubhela ehlane. Konke lokho kusibonelo kithi kude kuthi singakufisi lokubi njengalokubona bebakufisa. Futhi ningabi labakhola tithixo njengalabanye babo, na njengoba kubhaliwe ukuthi bantu bahlala phansi balibala kudla nekunatha, bathi besuka lapho basukuma bagidza.
Uthi singagwadli singaphingi njengoba labanye babo bagwadla baphinga bafa nelilanga linye labati inkulungwane letingemashumi-23 futhi singayilingi inkosi njengalabanye babo labayilinga babhujiswa tinyoka ningakhononi njengalabanye bakubo labakhonona babhujiswa ngumhubhisi konke lokhu kwenteka kubo kude kube sibonelo kithi ngako kwabhalwa phansi njengesexwayiso kithi thina sesifikelwe isikhathi sekugcina. Ngakho-ke lothi umile akacaphele ukuthi angawi akangafikelwa ulwingwa lowehlukile kunekwalabanye bantu, kepha uNkulunkulu wethembekile yena angeke avume ukuthi nilingwe ngalokungedluli kwamandla enu. Ngesikhathi sekulingwa utaninika emandla ekuma anentele nendlela yekuphepha. Livile Nkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Sitawuqhubeka bazalwane sithole ingoma leyandulela ibandla litawusukuma sisho kanye kanye ingoma isithathu. Umuti locinile sinawo, umuti locinile sinawo, umuti locinile sinawo. uNkulunkulu wethe insinziso yabantu insamo nendimboga tawo. Lani masako kude singene sivele silungile, yebo sivele sethembekile. Yakumgcina ukuthola umuntu lohlityo yakhe ibambele kuwe. Yakumgcina ukuthula kwabakwethembela kuwe. Yethembelani enkosini kude kubeni nina nini. Ngoba inkosi ivala lefuna phakathi. Phela abalungile iconzile. Wena loqotho uyiconzisa indlela labalungile. Yebo Nkosi sifuna indlela lebekiwe emthethweni wakho. Inhliziyo lethu tilandelela ukhona bakho nemandla akho kuphela. Kudunyisise nenkonzana namoya lolwele njengoba kunjalo kuqaleni kusenjalo nanyalo uyakuba njalo kude kube nini nanini. Inkosi ayibenani Ayibe nawe futhi. lalelani indzaba letimnandzi ngekulandzisa kwaLuka lomngcwele sahluko selishumi-3 sifundza kusukela ngesibili kucala. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Ngaso leso sikhatsi labanye bantfu batshela Jesu nebantfu baseGalile labathi banikela umnikelo wekushiswa kuNkulunkulu Pilato wababulala. Jesu wabaphendula wathi, njengoba babulawa-ke laba baseGalile, ngicabanga ukuthi lokho kusho ukuthi bona babedoni kakhulu yini kunalabanye bantfu baseGalile. Cha, nginitshela ukuthi nangabe nani ningatishiyi intolotelo niyawubukwa njengabo. Nome-ke ngicabanga ukuthi labalishumi-8 baseSilowama lokwawela kubo umbhoshomo wababulala bona bebebabi kakhulu yini kunabo bonke bantfu labebahlala eJerusalema. Cha, ngilitshela ukuthi nangabe nani ningashiyi intolotelo niyawubukwa njengabo. Jesu wase ubatshela nani ngomfanekiso lothi, lenye indvodza beyinesihlahla semgiwa engadini yayo. Yaya kuyawufuna emakiwa kulesihlahla yakhatsa ukuthi kude. Ngakho yaze ithi esisebentini sayo sengatsi ase ukubuke lesihlahla
sengike lapha iminyaka lemithathu ngitewukha emakiwa kodwa angiwakhazi sigenze sini yini silokhu siqhubeka sisebenzisa lomhlabathi mahhala kodwa sisebenzise ngasi saphendula sathi mnumzane asekumane kusiyekele kulomnyaka ngidase nisivele umsele usitungwelete bese nisifaka umntu nangabe-ke sithela nyakeni kuyawuba ngoko kodwa nasingatheli utabe sewuyasijumba nami libakeli lakrestu akabonge uKristu inkosi yethu. Siyawumemetela ukukholwa kwethu ngakuhlabela sona sivumo senkolo senasiya ekhasini lelikhulu nesiphohlongo. Ekhasini lelikhulu nesiphohlongo. Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyiseso.
Yahu, Amen. Siphinde sivusele sinibingelele bathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu uJesu Kristu. Sikhona la eCathedral yase-All Saints isonto lesithathu kulethi bathandekayo. Tifundwa ke njengoba bese sesitimemetele satifundza sekuqala ku-Isaiah sahluko semashumi lasihlanu nesihlanu sahluka nasekuqala kuya kusemfica sase sithola likubo nemashumi lasithupha nekuthathu saqala ibhesi lekuqala sakugcina lesiphohlongo sase sithola ke isifundo sesibili saphuma incwadi leya kubasekorinte incwadi yekuqala ke leya kubasekorinte sahluko selishumi saqala ke ibhesi sahlukane sekuqala sakugcina leshumi nesithathu sase sithola ke ivangeli ngekulandzisa kwaNu Khalongcwele isahluko selishumi nakuthathu saqala ibhesi lekuqala sakugcina ibhesi lekufika. Sihloko sethu ke bathandekayo namuhla sithi ke lenti losiyisa ezingeni lelisedulu. Lenti losiyisa ezingeni lelisedulu. Kulamasonto namabili ke ledlulile bathandekayo sibuke kulenti saqala sabuka ngalenti loholwa uNkulunkulu noma loqhutshwa uNkulunkulu sase siphinde siqhubekela siya kulenti naNkulunkulu loyethembekile nalapho sikuthathwe khona ngokuthi ufuna lo lenti lo lesingene kuye wa2022 bathandekayo sesike simende abe kulenti lotawuba kulenti lonemehluko empilweni tethu sikhule sisonzele kuNkulunkulu sitisonzele kuNkulunkulu sibone impilo yethu impilo leguqukako kamoya nekumsebentela uNkulunkulu wethu kube kumsebentela lokunemehluko lokuphakeme kunanasiqala lomnyaka siyadzinga ukuthi nasibuka ukuthi ngabhebhedwane lakaqala nanyalo nase simcedza lethi singena esikhathini seliphasika sikubone lo mehluko kokukhula kwethu enkosini kulesi sikhathi sekuzila kulesi sikhathi sekuhlala evini kulesi sikhathi bazalwane sekutitsiba sikhathi sekuthandaza netisonzela uNkulunkulu sitibone singemaKristu lasicinile kwenza nawuqala lomnyaka sakhiwe safananiswa naKristu nebungcwele nenkhathimolo yakhe ibonakale ngekhathi kithi ngoba lokho phela inhloso yokukholwa kwethu bazalwane ukuthi sifanane naKristu tinsuku ngetinsuku sisitibone ngisho ekumsebenteleni uNkulunkulu sifanana naKristu ekuthenini sitinikele ngalokuphelele ekumenteleni umsebenzi wakhe uNkulunkulu ngoba bazalwane lekholelwa kiko ukuthi na ungumKristu na ungakhuli ekukholweni kwakho uyafa uya emuva uyancipha ukukholwa kwakho uyehla ukukholwa kwakho manje sibitiwe ke bazalwane ngokuthi sibe ngamakholwa lakhulayo. Uma ke bathandekayo sibuka isifundo sekuqala siyabona lapho ukuthi siyabitwa sibidele ukuthi somele uNkulunkulu side kuNkulunkulu side ukholwa side kuNkulunkulu side ugcwaliswa side usuthiswa side udla mahala kuNkulunkulu ngoba sidinga ukuthi sikhule kwakamoya sidinga ukuthi senyuke kuKristu sibidele bazalwane ukuthi sikhule kuthi side ukhona ukuthi sibe imvubelo emhlabeni kuthi umhlaba utawusonzela uNkulunkulu nekuthi babone bufakazi bemsebenzi waNkulunkulu nemusa waNkulunkulu losetimpilweni tethu. Sibitiwe ke bazalwane ukuthi siluside umhlaba ngokuthi usonzele uNkulunkulu usonzele kuKristu asenesikhathi sekutholakala asengumsindisi ngoba sitawuphela lesi sikhathi bese kufika isikhathi lapho asenta khona asangimehluleli ade wehlulela umhlaba. Sibitiwe bazalwane ngokuthi siphushe sichilitele tive ngokuthi tingene ekuphendukeni tiguqulwe tifune buso nenthando yaNkulunkulu siwuguqule umhlaba ngokuthi kucabanga kwawo kufanane nekucabanga kwaNkulunkulu njengoba lisho leli ukuthi kucabanga kwaNkulunkulu akufanane nekwethu ubitelwe kumhlaba bathandekayo ngokuthi uguqulo kucabanga kwawo kuthi letinkinga letiningi letisikhungethe titewuncipha ngoba sibambe sesicabanga ngendlela uNkulunkulu lasibiteko ukuthi sicabange ngayo hayi indlela umhlaba losichilitela ukuthi sicabange ngayo. Sitawuguqula ke umhlaba bazalwane ngokuthi kubonakale tithelo tekuphendvuka tiphuma kithi tithelo tekukholwa tithelo tekumethemba uNkulunkulu
Lenamuhla sitibona letithelo ngokuthi tiyasweleka ebandleni bathandzekayo. Bongabude nje sibuphi bunye kuletinsuku lesikithu. Sekude kahle bunye ebandleni, sekude timangaliso ebandleni, sekude nelithando lesibitelo ukuthi sibe ngilo, sekude nenkhaphukhaphu neshisekelo. Lesi sinasifunza incwadi yento sithola libandla lakudzala lakuqala lelalinato tonke letintfo lineshisekelo nelithando lenkhaphukhaphu linekutimisela linebunye likwenteka timangaliso ngenxa yokuthi kwakubhekiswe kuso uNkulunkulu. Namuhla wonke umuntu ufuna ukuthi sibuke yena sinakena esikhweni sethi sibuke sibheke kuNkulunkulu sithole indlela yethu kuNkulunkulu. Sibitelwe bazalwane ukuthi siliguqule libandla ngokuthi lize libe kuloko uNkulunkulu lafise ukuthi libe ngiko lite ukhona ukuthi liwende umsebenzi walo emhlabeni. Siyathi ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu unemandla ekulivuselela libandla ngokuthi libe kuloko yena lafise ukuthi libe ngilo nekokuthi lilandzele imiyalo yakhe imithetho yakhe netimiso takhe. Simakadze kwethu lomuhle bathandzekayo. Nasilalela ke lihubo lanamuhla liyasitshela ukuthi kufanele simlambele uNkulunkulu, kufanele simfune uNkulunkulu, kufanele sizindle ngaNkulunkulu, sentele ukuthi imiphefumulo yethu nemitimba yethu ite ukholwa ikholeke kuye, ibambelele kuye, isime kuye, iphile kuye. Ngoba nasena njalo sitawukhona ukuthi simdumise, simbonge uNkulunkulu, simphakamise njengoba uNkulunkulu lophakeme. Nasimdumisa simphakamise nathi sena njani siyaphakama bathandzekayo size sifike kusimakadze nemiphefumulo yethu ithole kuthokotiseka, ithole kujabula. uNkulunkulu ke bazalwane uhlala njalo alusito lwethu, uhlala njalo angumthonzisi wethu kude kokuthi site ukhona ukuthi ngaye sinyukele ezingeni leliphakeme nasezingeni elisetulu. Kufanele ke imvumiso yakhe ihlale isemlonyeni wethu mangabe sibazalwane labahleli kule ndzawo lephakeme. uNkulunkulu lasibitela ukuthi sibe kiyo ngoba simbona uNkulunkulu bakhe, siwabona amandla akhe, sikubona uthando lwakhe, sisibona sihawu sakhe. Singalingisi Israyeli bazalwane lowathi ahamba naNkulunkulu aphila naNkulunkulu kodwa wehluleka kuthokota nekubonga, kwadwala kukhatsa, kwadwala kukhala, kwadwala kukhonona nako konke lokunye nje bazalwane lekwabakhona ngaleso sikhathi. Nasifundza ke isifundo sesibili Pawulo siyamuva naye uyasiyala ukuthi asingamlingisi Israyeli nakaphuma eGibhithe leyo bathi nakaphuma evele aphuma laseGibhithe evele sethembiso kwatholakala ukuthi ahamba naNkulunkulu kodwa akazange akuthokotele kuba naNkulunkulu, akazange akujabulele, akazange abakhe budlelwane lokuphilako naNkulunkulu. Khathalo uNkulunkulu ahamba nabo abedlulisa etimeni letimatima ayinsika emini nasebusuku alitshe ekuhluphekeni kwabo. Lebe bakwenda njengona bebabheka uNkulunkulu nabathinga bathi bangasitakala bakhweshe babuyele bayofuna tithixo tabo, bangafuni kuba kuNkulunkulu bathandzekayo. Balingisa nje bantu balesi sikhathi leNkulunkulu nelisotho nebazalwane babakhumbula mzukwana abahluphekile kuthi ngesikhathi into ihamba kahle bakhweshe bahlale lapha khashane kuze kufike isikhathi futhi bangene lokuhlupheka bakhumbule ukuthi hey ulibandla liyasitana, babuye bagijima uNkulunkulu uyasitana. uNkulunkulu akazange kumthokotisa lo bazalwane kangawo basiyeva ukuthi bagcine bangangeni evele sethembiso ngoba behluleka kokuthi uNkulunkulu bamatise, uNkulunkulu bamethembe, uNkulunkulu bamphakamise. Sibitelwe ke thina bazalwane ukuthi sisonzele uNkulunkulu ngato tonke itikhathi, siyasonzele kuye ngetikhathi tekuhlupheka netikhathi tekuhlushwa. Sibitiwe ukuthi sende inthando nemithetho yaNkulunkulu ngato tonke itikhathi, singathi njengenze hayi uNkulunkulu utazivumela sende noma ngabe yini ngokuthi awusithethelela. Asifuneni kwenda lokuhle, sifuneni ukuthi noma singabasibo bantu labahle kodwa sende lokuhle uNkulunkulu lesathi ukuthi tamthokotisa kumjabulise, singakhodi labanye uNkulunkulu njengoba sekwaguquka kulethi insuku sekwagcwala tinhlobo tonke taboNkulunkulu lesitikhondako bathandzekayo, tinto lesiphakamisa ngetulu kwaNkulunkulu sibeke eceleni yena. Uyaphinda uNkulunkulu ukuthi kuko konke asiphakamise yena. Sithi sikwenta sithanza konke lokunye kodwa sibe siqale kuye saphakamisa yena, sathanza yena kakhulu kunako konke, sabuyisa nemichombo yethu kuye futhi uNkulunkulu.
kumelula ke bazalwane sahamba la endleleni kokuthi sikwe sigileke sicabanga ukuthi solo sendleleni lengiyo kodwa nasilalela insisa sawuliva neliphimbo laNkulunkulu selisiyala ukuthi sesiyalahleka sesiyaphuma endleleni sikwazi ukuthi sibuye endleleni siqhubeke siqhutshwe livi laNkulunkulu siqhutshwe umoya waNkulunkulu ekuthenini sendele okuhle nalokulungile phambi kwaNkulunkulu ngoba asifuna ukuthi athokote yena ngathi asifunzeni ke bazalwane uIsrayeli singathi uNkulunkulu simfune ngetikhathi nje sekuthiwa ngithi kodwa uNkulunkulu sifune ukuhlala kuye njalo etikhathini tonke ngoba yena uyahlangabezana nezidingo zethu yena uyasenda sibe banqobi yena uyasenda ukuthi siphakame sibe ngetulo kwemagagasi lafuna kusigwinya nekusimita uNkulunkulu uKristu ke bathandzekayo uyasitshela ukuthi nasakhuluma nebafundi bakhe evangelini namuhla ubatshela ukuthi kunesidingo sokuthi bantu emhlabeni wonke bawuphenduka kanjani abantu ngekuthi bathole livi laNkulunkulu levela kithi bawathole amaqiniso bawabone futhi amaqiniso kithi siwaphila uyaveta ke Kristu ukuthi kuze ukuthi sibe bantu labakhula sikhulele endzaweni ephakeme kufanele ukuthi sibonakale sinetithelo lephenduka empilweni yethu kudethi sikade okufanana nalesihlahla semkhiwane lethiwa wafuna tithelo tangabonakali kwaze kwafika isikhathi sethi cha ungcono salo sinconywa sisuswa lesihlahla ngabe wena uyathela yini noma sowuvele umele ukuthi uNkulunkulu salo ajuba asusa athi hawu lesihlahla lesi asinasithelo tithelo tephenduka tithelo tekholwa kuyabonakala yini kithi bathandzekayo umhlaba uyasidinga ukuthi siuvetele tithelo tekholwa kude kokuthi umhlaba ubuka ngoba thina bazalwane siyincwadi lebhaliwe yabhalwa umhlaba kokuthi ngayo uwathi ubone kokuthi uNkulunkulu usibitele kuphi sibantu labaphila kumhlaba Wangathi besingasithatha abazalwane lesithathu salethi lethi ukuthi kube isikhathi sekukhula kube isikhathi sekuzila isikhathi sekupha isikhathi sekuthandaza lapho sitawukhula khona enkosini wangathi besingafunda ukunikela ngalokuphelele kuNkulunkulu kude kokuthi siguqulwe siphinde sisetshenziswe ludumo lwakhe kude singathi livele ukwathi ukuthi ukhona uNkulunkulu lophilako lofanele ukuthi akhonwe abantu bonke Wakati bazalwane kulisonto lesithathu kulethi lingaba kulesisekile kini lithokoza njabula lapho nikhona nisibukela nilalela lena nkonzo nikhule uNkulunkulu nikhule kumadini uNkulunkulu nitilambele tilangadelele tithelo takamoya uNkulunkulu asiphakamisele endzaweni ephakeme simkhombise simbonakalise yena bantu bamati uNkulunkulu wetimanga uNkulunkulu lophilako uNkulunkulu lonemandla lokhona emkhathini wethu uNkulunkulu wesinziso yethu uNkulunkulu lesihamba naye lesiphila naye nalesiphila naye egameni lenkosi nemsindiso wethu Jesu Kristu amen asithandaze uNkulunkulu welithando lowethembekile usibusise ngencengo yakho leyindodzana kude kuthi sazi ukuthi bantu bakho sibakhonde njani ngemthetho nemusa siletha tidzingo tethu nalabanye sidzinikela kuwe ngokukholwa nangemthando sifuna ukuthi siphiwe emandla ekuhlangabetana nalo Nkosi somandla uyabala umise tinsuku tekuphila ngekwenhlakanipho yakho sipho tinhliziyo letiphendukako singade silahlwe nalelive leludlame nekuhlupheka kude sibambelele siqine kuKristu siphile sisinziswe Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu Nkosi yemusa awuthokotiswa kufa kwalabantu kepha ufisa ukuthi bangafi bangakaphendvuki niketa abafundisi nebashumayeli sibindi sekuyala ngesono nekufa phani bonke bazalwane emandla ekumelela lo mlayeli ucula toni tite ekuphileni ngekumenyitelwa kwaKristu lokhulula labangakalungi Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu Babe losezulwini lonza abantu bakho ekubili nekungethembeki ipha emakhaya ethu abe tindzawo tekucondziswa nekulungiswa ngekwelivi nekutithiba ugcwalise imishado yethu
ngekwethembeka nothando. Hlanganisa labo lesebacabelele labanye, lesebalengela ekwehlukaneni. Uphe batali kubambisana kude bakhulise kahle bantwana babo. Nkosi ngemsa wakho. Yimba ukuthandaza kwethu. uNkulunkulu wako konke. Umisa umthetho uqobo hhayi ngokwenthando yetoni, kepha ngokomthetho wakho. Lo wentelwe bonke bantu. Khanyisela labasemagunyeni kulelive nalamanye emali ukuthi bahole ngebucotho nekulunga kubo bonke bantu. Yenda kwabiwe umcebo ngendlela letakuphakamisa bonke bantu. Letha kuphela kuto tonke timbi. Usisite kutsi sisebentele sifune kuthula lokungiko okuvela kubo. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi legcwele. Khumbula abantu bakho labakhala bacela sihawu emhlabeni lapho kudzilitwa imibhoshomo netoli tisebenta tenta kumnyama. Yephula labo labadzinga kuphiliswa, insinziso noma kudududwa. Ubaqinise kude babheke kuwe lapho badzinga lusito ekuguleni, kuhlushwa nekulahlekelwa kwabo. Sisite sithole kukhosela nekuhlala kuwe, sisabhekene nekugadla kwesitsa. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yekuphila. Usilethe kuwo umvini wakho, wasibita ukuthi sithele ithelo letihle. Yemukela kubonga kwethu, sibonga kusibeketelela kwakho. Usiphe ukuthi nathi sikhombise uthando nemusa kuko konke lesikwendayo nalesikushoyo. Qinisa emasakramente ethu anamuhla ukuthi aselekelele sethembeke kuwo. Alethe kuthethelele, kuphiliswa nekubuyisela kwalokulahlekile ngawo umtimba nengadi. Hola Archbishop, umbhishobhi, bafundisi, bashumayeli, baholi kanye nebazalwane bonke ukuthi sibe bafakazi labethembekile baJesu Kristu ngekolupito neligcobo lwakho, nekuthi impilo tethu tifanane neyakhe. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. uNkulunkulu logcwele, asikafanelwa lutho ngaphandle kokwahlulelwa netigemegeme nentono tethu. Kulesikhathi salento vula emehlo ethu kude singathatsi kulambi lulaka lwakho, kepha ngekomsa wakho sifune kulungisa tindlela nekwenta kwethu. Sihlose ukuthi udunyiswe ngathi njalo. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Somandla, wahola abantu bakho baka-Israyeli bendlula lwandle, wabondla nasendle, wade wefikisa eveni lesithembiso. Nathi ngekwethembeka usiphilisile naJesu Kristu ngemasakramente akho embhabhatiso londwele nesidlo senkosi. Yemukela tibongo tethu ngemsa wakho kulabangcwele lasebaphumulile ekusebenteni kwabo. Usiphe emandla ekwemusa wakho kude usifikise nathi ekhaya ezulwini. Ngayena lo Jesu Kristu, indodana yakho, inkosi yethu, lophila abusa kanye nawe namoya longcwele, uNkulunkulu munye waphakade. Amen. Amen. Bandla usukuma sokuvela kuthula. Nekukholwa abazalwane sinekuthula naNkulunkulu ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Thula kwenkosi akwenanike tikhathi tonke. Akwazi. Thula kwenkosi akwenanike tikhathi tonke bathandanayo sihlale sihleli simakathe njalo. Amen. Sithwele konke bebathandekayo ekhasini lelikhulu nelishumi nesithupha. Lala siletha ukubonga kwethu kuNkulunkulu, simbonga uNkulunkulu ngesipho lesiNgu Jesu Kristu lasipha sona
wase usikhombisa ukuthatha, wasikhombisa ukuthi nasithatha siyapha. Ungako-ke nathi nanamhlanje bazalwane siletha sithe ukupha uNkulunkulu enkonzweni yakhe, sibonga, sidumisa, siyathandazela abazalwane, sithandazela umnikelo lo lisembi kwethu, sithandazele nalolo ongene ebhange, nalowo mhlawumbe lovele wahamba waconza wayawusika wayawulekelela nalapho abazalwane banekudzinga khona. Ekhasini lelikhulu nelishumi nesithupha singawusebenzisa kanye kanye umthandazo wama-48 wekuqala. Asithandaze. Bakho Nkosi kukhulu nemandla nendumiso nenkathimlo nemkhosi, ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho, konke kuvela kuwe, thine sinikana ngekwakho. Amen. Sisaba kwetwetwele umnikelo wabantwana bakho, ubusise emakhaya akho, ubusise bakwetwetwele imisebenzi yabo, ubusise amabhizinisi abo, ubusise emasiko nemfuyo, ubusise nalalapho batshale khona Nkosi, ngokuthi kwazi noma ngabe umhlaba udungatela ubheka phasi, kodwa lokho Nkosi lokubusiswe nguwe ubonakale kwanza, ukhula, ulethi indlu yakho ihlale njalo ithithima egameni likaNkosi Jesu Kristu. Amen. Ngiyabongeka Nkosi uNkulunkulu Mdali wethu konke, ngemsa wakho sinalesimo lesinikela ngaso, sivela emhlabathini sibhekwe entaneni bakho, sawubasikwa kuphela kithi. Akabongwe, akabongwe, akabongwe Somandla. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu Mdali wethu konke, ngemsa wakho sinalelibanye lesinikela ngalo, lisithelo sempilo nemsebenzi wethantate bakho, lidla kuba insebenzi insizo kithi. Akabongwe, akabongwe, akabongwe Somandla. Sitawusebenzisa umthandazo wesithathu wekubonga lusekhasini lelikhulu ne-22. Umthandazo wesithathu wekubonga. Ngosayibelane, ayibelawe futhi, yenyusani tinhlithi yotenu, siyatenyusela eNkosini. Asibonge Nkosi Nkulunkulu wethu, kufanele, kulungile, kufanele, kuphumisa. Babe kumsebenzi wethu nensinziso yethu njalo, ekinza unintonke kubonga ngenkonzane yakho lethandela yakho Jesu Kristu, ngoba umbiko wadala mkhathi ngaye, ungumsindisi lowamthuma ukuthi asihleka ngemandla kwalo ngcwele, wathatha simo semuntu, wadalwa intombi Maria, ngenxa yethu welula mnatata yakho esiphambanweni, wathetha kufa kwembula kuvuka. Ngalokho-ke wakuphelelisa injongo yakho, wakuzuzela abantu, kwavula abantwele. Nyalo-ke siyakubonga ngoba wethembisa ukuthi noma kubani lonatha imanila sipha wona akalikoma futhi. Ngakho-ke sesihlangene netingilosi nalabantwele, simemedela ludumo lwakho sithi,
Nkosi ugcwele phela umthombo wokugcwele konke. Moya wakho akehlele diwale tempo atende tibegcwele kude tibe kutimba engadi inkosi yethu Jesu Kristu. Emva kokubenikelwe ekufeni kofana kokukelanga ukukhululeka wasithatha sekwa wakubonga asikhepho abapha abafundi bakhe wathi thathani nidle nonke lokhu umtimba wami lotawunikelwa ngenxa yenu. Umtimba wenkosi. Thatheni nonke ninathe kuyo insebe engadi yami lena ingadi yesivumelwano lesisha lesingena kuphela itawubiselwa ninene bantu bonke kude kuthethelelwe ntono naloko kude kuthi Oh
isikhala esisiphefulako asisiyo yini inhlanganyelo yemtimba waKristu na zinele sipanyekisi kumtimba munye ngobe sonke sihlanganyela singasinye bana yankulunkulu bana yankulunkulu lesusa tono temhlaba lesusa tono temhlaba sihawukele sihawukele bana yankulunkulu bana yankulunkulu lesusa tono temhlaba lesusa tono temhlaba sihawukele sihawukele bana yankulunkulu bana yankulunkulu lesusa tono temhlaba lesusa tono temhlaba sibhekoto 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 la ekutithoba kukhulu sikhulekana ikanyisithi ngosile nesihawu asonzekile kutafuna lapho sethemba mnqa kwethu ngepasi sethemba sawusapho lesikhulu asifanele kwethu bekutsa ikuthiwa ngapasi kwalutafula lapho kodwa wena inkosi lokuba kwakuphawela njalo ngako-ke sihle ngosile nesihawu wesihle ngakufanele inyama yenkotsana yakho lenthathekako Jesu Kristu sinanze ingadi yakhe kude lihlale kuyena ngithi kude kube nina nini amen. bathathekayo enkosini simemethela indzaba-ke ukuthi kufanele sibe nanethi lokusithatha asibeke ezingeni leliphakeme laNkulunkulu lapho sibonakala khona ngetithelo tekuphenduka kude kokuthi umhlaba lewukhona kokuthi umati umbone uNkulunkulu aphila ngekhathi kithi. Bathathekayo enkosini sisasondzela kulisakramenti laNkulunkulu sisabukela kulisakramenti laNkulunkulu sonzelani sitokubela umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu anikela nenza yethu nengadi yakhe nasofisela yona simdlele etinhliziyweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Iphota uNkulunkulu endebe athuma. Salaziwa
ludumo lonke simnike Jehova simakathe noNkulunkulu wethu ngayeJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Bazalwane abathathelako, hambani ngokuthula nangothando noselelelayo. Egameni laKristu. Amen.